mfana mshona nje. Tase. Ndanjikumbira change. Change imali. Ungathi le mali yami uzocela i-change. Ndakayuyisa last week ndakapa Precious. Ndakampa $50. Imali ndani ne40. Ndakampa $50 last week Precious. Saka ndanjikumbira change. Wena uzamina nje Precious imali yakho. Mamusipho. Akula mali engiyibonileyo mina. Unika Precious ngapi Precious kampanga mali. Ndoshandiri kuti mali yenyu last ndakapa Precious last week. Precious. Ndakabona emusipho. Precious, buya. Nguyompi mali? Ndakampa $50. Uthi happy $50. Imali. Aiwa. Ini ukada unonyombezera kupenga. Andakupa $50 last week. Aluba wamnika alumnikile mina. Ndakabona emusipho my Precious. Usade unyembezera kuzunga andakupa. Wazi ukuthi ukhuluma ngani ngizangabona imali mina. Andakupa $50. Mali lo mali. Wala kuzo create drama. Ngicela imali yakho, $40. Ndokuruva emese mukada unditira madrama ka. Muda undinyembedzera ku. Kuda unyembedzera kuda kupenga. Akucha Precious yakubona uzacha mina. Iwo andakupa $50 here. Nini? Unike nini imali? Ini zvemadrama ndipe. Vele lumphila. Wena ngokumele unike imali ngathi njani wena? Ndikuti ndakampa mali. Sona kuzo create drama yamanga lapho ukuthi ungabhadali imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna $40 yami. My Precious. Enza My masinya. Precious ka. Ini yangu zokuthi serenji netsana imali sikuda. Ngonipa $10 yangu ndiyeni. Andambuya undinetsana mini. Ngithi Precious azange wanika imali. Awusikudele kundipa imali yangu. Awuna mali yakho mina. Ungazoscreate. Awunokuba mali. Awuzange wanika imali angikwazi. Khuluma ngani? All right. Enza masinya ngifuna imali yakho. Samuno tundita ndatwasa scam ngatwa chitu. Wani zo create drama la so that ungabhadali $40. Enza masinya let imali yakho. My Precious. Hayi andlali. Hayi ngizokuthi mawusa